sözler, güya tuman, güya beşe, güya külege. Açın şiir, Tukaydağı sıman, dişik üpke bilen türene. Kum şekilli, ersiz irinlerden nindi süzler şıtar ülgende. Çın şiir ol, celildeki kebek, baş beyesi bilen tülene. Uçlap, şiir ileşeler, her bir kulda kupşı gilleme. Açın şiir, tufandağı sıman, sırılüler bilen tülene. Han yurtunun kapkasına şakıp, kimler ölümsizlik dilene. Çın şiir ol, medariste geçe, subbay kımır bilen tülene. Yalgışkına sıngı suluş deyip, kağızdaki izni izgende, çın şiirge evrele şair, Anadolu diyen güzelde. Abdullah Tokay ülerine 22 gün kala, şu Mart günlerinde Sirgindagi, Arhangelski ülkesindeki Sirginde yatkan Gaz İskakiga indeşip, kayıt eliminde vatanga, kayıt eli, sarga etmeli deyip şiir yazgan. Kayıt eliminde vatanga, jitkeşte sıngı yazı, uşağı süngen kazanga, deşken Tokay ayazını. Kayıt eliminde vatanga, 100 yıldan da şul Kur'an, Tatarının sıngan küngülün haman ernetip dıra. Kayıt eliminde vatanga, biz bit şul halde kalgan, indi asılın yaşırıp, takipke mindi yalgan. Canlırak tırmış da bitti, şanlırak bir iş de yok. Dişimizde yaşadık biz, dinimizde dişlendik. Kayıt eleminde vatanga, Tukay'ın sıngı yazı. Bir kuraşın bilen kurkut, hem şiir inkirasını. Niga biz haman hukuksuz, niga biz hamanda kim? Tukay kayazga indeşken. Minsin kimge indeşin? Yollar çuvalgan şırlarda, çuvalıp zihin, akılla, hıyalı bulup sataşıp, jirdagi cennet hakkında bizning yol, mene bizning yol, kim deşken, kimler süreni, fitneden azgan kileşek tırnağı güzge tireldi. Sözlerini tizip kagazga, eytirsin kasker tizile, tartışıp yaşayız aman. Hak var. Yaşarga, bizning de. Izile gımır bu yolda, garlikten üzek izile. Ciliskenni küte kızlar, tuzgıgan uçak izinde. Karangıda adaşsak da, dineli bizni yutmadı. Aşkın var kalem ışında, iş dolu isyan kutları. Şair, prozayik, dramaturg, tercümeçi hem publitsist, Tatarstan Yazıcılar Birliği reisi Rıkayı Zeydullah. Hayırlı iş, muhterem sanat sevişi tamaşaçılarımız, millettaşlarımız. İsen misiniz hürmetli şiir sevişi dostlarımız? Biz bugün Tataristan'ın halk şairi, atkazaman
сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт, Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Иркаил Зайдулланың 60 яшьлек юбилей кичәсенә җыелды. Иркаил абый, сәхнәбез түрендәге бәйрәм кәнәфенә рәхим итегез. Бүген барлык күпше матур сүзләр, җыр-моңнар сезгә багышланыр. Һәм инде әлбәттә кичә без барышында сезнең шигырьләрегез дә даими яңгырар. Безнең бу кичәбезгә чит төбәкләрдән, милләттәшләребездән, төрки кардәшләребездән дә котлаулар килеп иреште. Аларны да без сезгә җиткезербез. Инде үзләренең ихтирамын белдерергә килгән олуг шәхесләребез дә сәхнә артында үзләренең чыгышларын зур дулкынлану белән көтәләр. Бүген Иркаил әфәндене котларга абруйлы җитәкчебез дә килде. Тәбрикләү өчен бәйрәм сәхнәсенә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрид Хәйрулла улы Мөхәммәтшинне чакырабыз. Хәерле кич, кадерле дуслар, кунаклар, хөрмәтле юбилярыбыз. Монда татар милләте, башка милләт, Иркаил абыйның, абыйның дип әйтим, инде мин аны олылап, яше белән картайтмыйм. Менә шушындый бинада, шушы хәтле халык юбилейга килгән икән. Дәррәү җыелышып, димәк, сине бик тә яраталар, хөрмәт итәләр, олылыйлар. Без бергәләп шушы җыелдык. Коронавирусқа карамаштан. Ковид деме, коронавирус нәрсә дөрес. Безнең бүгенге очрашу аеруча игътибарга лаек. Татарстанның халык шаһире, публицист, язучы һәм драматург, Язучылар берлеге рәисе, хезмәттәшем, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Иркаил Рафаил улы Зайдуллин үзенең иҗат кичәсен уздыра. Менә әле күптән генә түгел без Иркаил әфәндене 60 яшьлек күркәм юбилей белән чын күңелдән матур иттереп җылы кутладык. Әйтергә кирәк, бу тормыш юлдагы үткәннәргә бәя бирү, аның белән генә чикләнеп калмыйча, киләчәккә максатлар кую чатыда бүгенге очрашу. Судьба одарила Иркаила Рафаиловича умением работать, увлеченной без устали, дала возможность полноценно реализовать себя в любимой профессии. Еще в детстве юный Иркаил начал проявлять интерес к стихосложению. С годами умел использовать самобытный талант и выразительность родного языка. Он расширил палитру интересов. В его творческой копилке, помимо поэтических произведений, разножанровые рассказы, исторические повести, пьесы, детская проза, литературное эссе. Аның белән утырып сөйләшү үзе бер байлык, бер шатлык. Дәүләт Советына депутат булып сайланып, безнең парламентыбызның да, Дәүләт Советының да дәрәҗәсен күтәрде. Менә шундый кешеләр безгә бик тә кирәк. Аларга кеше балык ашана, алар сүзен ике дәүләт телендә дә бик матур иттереп, үзәккә үтеп, ышандырып әйтә белә торган кешеләр. Әмма һәр әсәрнең үзәгендә халкыбыз язмышы, аның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турында уйланулар, рухи кыйммәтләребезнең асылы. Көчле публицистикасы, милли рухияты, кыю каләме белән аерылып торган Иркаил Зайдулла шагыйрьятыбыз өчен иң нечкә мәхәббәт хисләрен дә, яшәешне дә, табигатьне дә, тәкъдирне дә, күңел кичерешләрен дә сыйдырган. Һәр сүзен күңелгә үткәрерлек итеп, үзенә хас алымнар кулланып иҗат итә шаир. Кыска гына бер шигыреннән атырып, нәрсә дип атала? Өзек
Biz барасы юллар ерак, майданнар киң, biz басқан. Көрәшкә әзір халық біз, булмасын тик елаштан. Хәрәкәттә тик бәрәкәт. Тетрәтәсің, теттәсің, җитмидер үзең биегән, безне дә биетәсің. Гомер сукмагы Раккаил кайда гына эшләтмәде. Аксубай районы Иске Татар Әдәм Мусава авылының урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укыту, республиканың газета журналларында эшләү, публицистик һәм иҗтимагый эшчәнлек булсынмы, ул һәр җирдә үҗәтлеге һәм хезмәт сөйүнчлеге белән аерылып торды. Бүгенге көндә Раккаил Рафаил улы киттеләр инде. Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, тагын да байтак хөрмәтле исемнәр йөртүче мөхтәрәм шәхес. Кто-то из великих сказал: тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости. И это действительно так. Накла гражданлык позициясы. Milli мәдәниятебезне һәм сәнгатебезне үстерүдә иҗаты һәм эшчәнлеге белән аерылып торучы Раккаил Рафаил төпле фикерләрен, саллы сүзен чын мәгънәсендә киң җәмәгатьчелек аңына җиткереп, фикердәшләрен туплый алды. Сәяси мәйданда ирешкән уңышлары халык шанышы аша Раккаил Зәйдулла 21 елда күпчелек тавыш белән Татарстанның Язучылар берлеге рәисе булып, җаваплы вазифага сайланды. Ул беренче эш итеп үз алдына иҗат берлегенең абруен күтәрү максатын куйды. Ә бүгенге көндә бу бик тә мөһим. Вы знаете, руководство Татарстана, президент Рустам Нургалиевич Миңнеханов ставит перед творческими союзами и общественными организациями республики серьезной задачей активнее участвовать в социальной жизни, чаще бывать на местах и проводить встречи с населением, продвигая и разъясняя общественно значимые инициативы и традиционные культурно-духовные ценности. Әлеге эшчәнлектә без Язучылар берлеге алдынгылар рәтендә һәм һәр вакыт үрнәк булырга тиеш дип саныйбыз, ышанабыз һәм булдырабыз. Кадерле дуслар, бу тормышта һәркемнең үз юлы бар. Раккаил Зәйдулла күңеле хөр шагыйрь һәм рухы азат язучы. Ул чын көрәшче. Депутат Республиканского парламента, член Комитета Государственного совета Республики по культуре, науке и национальным вопросам, член комиссии при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка. Он пропускает, в кавычках это слово я взял, проносит через свое большое сердце заботы и переживания всего татарского народа. Настойчиво отстаивает право на жизнь родного языка, заботится о его сохранении и развитии. Хөрмәтле Раккаил Рафаил улы. Бүген бу залда сезнең иҗатка гашыйк дусларыгыз, каләмдәшләрегез, хезмәттәшләрегез, сезнең иң якыннарыгыз җыелган. Сезнең исемгә әйтеләсе изге теләкләр мин тулаем бүген катнашам һәм кушылам. Позвольте мне выразить свое искреннее уважение и от имени руководства республики вручить вам заслуженную награду, медаль ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. От Татарстанского парламента благодарственное письмо председателя Государственного совета и памятный адрес от первого президента Татарстана, государственного советника Республики Татарстан Мемтимира Шариповича Шаймиева. И Матурин Язбан, и birinchi prezidentimiz ham bu bo'laklarni sizga topshirishga ruxsat etdingiz.
Кішігіне үлішін болса да оқылышы болмай. Ментимер Шәріпш мен айттылар, өз қолы білән бір қат қарап, тағын бір қат қарап, түзетмелер кірттен, сенің кебек шын жүректен, өзінің тәләклерін, өзінің бәйесін сиңа қарата, сенің қызметіңе қарата, атыр еттіріп язған. Сіз татар халқына бағылышлы әр көрінішке, әр вақиға өз қарашы, өз бәхәсі болып, оны ашықтан ашық білдіре алушы сизгір жанлы фидакар шәхіс. Татарстанның халық шаһиры, Дәулет Советі депутаты, Язушылар Бірлігі рәйісі сөзіне ғұмымен құлақ салмай, ярамай, әлбәтте. Һәм тілеклері сізге алға табада исәнлік саулық, дәрт һәм дәрмен, көч һәм илһам ижады уңышлар тілейм. Ихлас көңілден Ментимер Шаймиев. Яры әлі біздің арада түрлі фикірлер ютәбіз бітенді. Әлі шыралар болды Татарстанымызда. Майданларда жиылышып, татарлар өздерін сақлап, өз ғұрып әдетлерін, традицияларын сақлап қалу мәселесі қойырған еді 90-шы жылларда. Ол, Фәузия байрамы, башқалар, Марат Мөлековлар, оның янына шықса, бұрқа шығадырайым. Біріншіден татар тілім шамалығына. Оның білен сөз күрештірге, бірінші бит дәуір, сөз байлығы әз. Екіншіден өткер, оратор, публицист міне шондай халық арасына шығып, өз фикірін жеткіредірей, халық яратып, қолдайдырей. Енді міне депутат еттіріп сайлағаш, мен рәхәтләніп, Уфалла бек яқшы болды әлі, яқынайды біздің үшін. Енді депутат болғаш түге телеат кебек тәртеге бермәс деп. Біздің фикірде болыр деп. Міне қазір біргелеп, Аллах үшін республикамызға, бүк милләтлі халқымызға қызмет етеміз. Рәхмәт сеңа. Sözünü etti de kaçtı deyip. Ben onun rüksatı bilen olay doğru geldi. Bugün benim kızımın doğan günü. Mezgövden de apası koytukan bilen, tıgısı da kelgen, mınsı da kelen. Ben özümden tebrik sözümle etip, yaratıp bu kişiye sizden de sırav alıp, onu da tebriklep koytayım öyle. Motoruna kişer olsun. Rahmet. Mira
Osman idi. Sarı itek, kızıl şüvekli, nindi sırlı işaresi bilen hislerimni şulay şualttı. Kinet kine kilip kirdi jitiz. Terezelerge uya ut koptu. Kışak şeyde türde iski kızgı, dünya yaktı, yaktı, yaktı. Kilip kirdi, kütmegende. Güleş, kulansızda kıyım, min, Leysen, yaşlığımның tatlı koytavazın duymaz idi, ana görmesem. Bir sebepsiz kıldı ol şiltirep, kökten kıngıravlar tügildi. Yüreğimden üttü, yandı izi kıyadağı uşak şekelli. Gitip bardı vak adımlar bilen, kulağımda kaldı, min, Leysen, bu sağışlı gımır işaresin duymaz idim, onu görmesem. İnsanlar yağmur yavatışta, guli guli jiller iseler. Sen ne işlersin, yollar kilse eğer, yaratmayıl seni deseler. Tanıysın mı? Yıldız delgeçleri jiller isken sayın kıyıla. Sizesin mi? Dengiz dolgunları yüreğime gelip sıyına. Tanıysın mı? Munda yazmışlarını bir kimge de ötentileme. Senin gine barı gözlerinde bulutlardan düşken kulege. Tanıysın mı? Bizge kaderi de bu günahlı jirge kilgenler. Hayallarını alıp gözlerine ufuklarga ağa jilkenler. Uş canıma tübeldim bu kişte. Canım güye altın meğere. Yaman su jır bulup tıpkılına bir göz yaşı düştü tegere. Direm etip sulu şalırga da jır et etmey turgan bir melim. Yangıraganda jirde seydeş mımı. Uş canıma mine tekeldim. Anda seydeş mın su gülümsürü. Sibileki akırın tınğına sibile yazmış. Jirde yaşavları şitinirek iken mımlığa. Sibileki yarsıp ola. Mında pükrev yaşın yaşnavi. Şitinirek iken şaşkın canıga. Jir yüzünde yanıp yaşavi. Sibile yazmış, eki ile vakit üzü birgen bakanı, eki bizde damarlarga singen seydeş mımı, seydeş ahangı. Şuşu kişte gözüm korasından sıtılıp şıkkan sınar göz yaşı. Şul ahamını sen sıydırsam idi, seydeşne. Algısına sandılaşlar sayrı başlasa eğer, tüngü jillerge kuşulup sayrılar tanga kadar, kümüş sulu inişlerinin şiltirevudey ene dar küprekten king dünyaya yol izleyip izgelene. Dik gündüzlerin işitin şiltiresin idi bir, ünsüz tınsız eremelik, eremge ütken gümüm, deşmigine küteler mi diyeyim? Ellesin bulek falan. Yok. Olarını dengire küpten, man bilen buleklegen. Eremelik ünsüz tınsız. Yuvalgan tüngü yeme. Man betev. Eğer başka düşse, jim izlev gamel. Yazıma kireç şirkenler bağına
Bu iki jыр премьера болды бұл. Сен айтқанда мен жыр текстілері жазу білән шүгірленмеймін. Барып та шықмайынан көбесе. Міне бұл екі жырны менің құда Азат Хусейнов мақсус шушы ишәгә деп сіздің иктибарға жазды. Когда мы все от тебя ожидаем самые-самые лучшие стихи, самый такой сочный возраст, дай Бог, чтобы этот возраст твой длился именно по-творчески, на самом высоком уровне. Вы недавно побывали здесь, в Кабардино-Балкарии. Вы очаровали здесь всех своим юмором, своей жизненной позицией. И как вы хорошо, красиво говорили, самой лучшей делегацией мы считаем и по сей день, это вы. Дай Бог вам здоровья. И хотелось бы так экспромтом сказать, Эркаил, ты поэт, а я мулла. Твои глаза светлые, а не карие. Посватал я тебя с Балкарии. Любое время ждем, любое время твой приезд всегда будет для нас праздник. Счастливого дня и счастливых лет любимому твоему Татарстану, тебе и всем жителям республики. А при первой же возможности мы тебе наградим лучшей медалью Российского Лермонтовского комитета. Это медаль Хайсына Кулиева, которая отлита в честь его столетия. При первой же возможности, вот я около памятника Хайсына Кулиева отвечаю за этот подарок. Ждем. Yazgı kıyaş, şunday көңіллі күнді, яш тамшылары жібілді olmağaç кәусесінде. Тошлап кеткен аны хужа, тошлаған игіліксіз. Бәхет мұндағына түгін, янәсі жер ул шексіз.
Кышкы кардан ачылган жир шешүне сырап ята. Алмагач көтә хуҗасын ак шешкә ата. Үтте көннәр, өмет шул ук, көткәннәр һәр чак түзем. Ботакларда хуҗага дип алмалар пеште көзен. Ул әйләнеп кайтты кире. Тик шундый салкын көнне алмагачның яфрагы да кыйылган иде инде. Ярга бәрелеп, күңел ярларына көмеш сулар шаулый, көмеш сулар. Тулкын арты тулкын килә безгә. Югалтулар арты югалтулар. Көмеш сулар кемнең кайтавазы? Ярсып ала, тагын тына. Нинди шырдан килә безгә бу тулкыннар? Бүгенемнең нәни ярларына. Югалтулар арты югалтулар. Ак күбеккә батып, ак төсләрдә алтын балык тоталмаган мәллә безнең нәсел шушы инешләрдә. Җавап итеп, ерак гасырлардан бер мизгелгә дөнья кала тынып. Судан ыргытылган балыклардай исем кала ярда тыпырчынып. Яраларга бәрелеп шаулый сулар. Яры ишелә торган инешләрдә. Югалтулар арты югалтулар. Ак төсләрдә. Кара кышның канат очы. Кагылганда болытка яшен уйный мине кышым. Һәм пышылдый. Онытма. Давыл узган иде монда. Ерак заманда. Офыкларны каплап алган күләгәсе һаманда. Хәтерлибез. Әнә мин ул йырып карлы яңгырны, сулышын тыңлыйм давылның. Бәгыремдә тамыры. Сигән ярның тулымыннан кереш тартам җәягә. Ук очкан аралык кебек, бүген минем бәядә. Хәтерлибез. Хәтер көне гасырларга сузыла. Тузгып калган учакларның җим-җим кузыдай. Төнне шәнчеп ни ул? Өнме? Әллә соң бер вәсвәсә? Карлы яңгыр ява тышта. Һәм шәйпәрәмә мәсә. Томалаган кара булыт. Сиздерми һәм бик сак кына кояш үтеп керә барыбер туган җирнең туфрагына. Элекке бабайлар кебек җиргә куеп кулагыңны ишетәсеңме? Җылы иснәп бөҗәкләр елаганын. Таралыр ул кара булыт, кояш чыгар һәм шелтәрәп, ләйсән явар сөенеч булып, фәкать ышанырга кирәк. Гөл ачылыр, көн яктырыр, гел яңаша балкыр төсләр, яфрак астына күченер, мең күзле бу үрмәгүчләр. Ләкин бүген хәлләр хәтәр. Күренми бер терәге дә, таянасы калды бары һәр кемнең үз йөрәгенә. Тәбрикләү өчен бәйрәм сәхнәсенә Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья Милли шурасы рәисе Васил Габделгаязулы Шәйхрәзиевне чакырабыз. Кадерле милләттәшләр, хөрмәтле Ракайл әфәнде, хәерле кич. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Беләсезме, җәмәгать? Нинди бәхет ул үз милләт телендә, әниең телендә фикер йөртү, сөйләшү, аңлашу, уку, язу. Язу дигәндә, әгәр дә син шагыйрь яки язучы булсаң, бер вакытында башка шундый уйлар килә.
Бу бит икенче генә бәхет түгел. Бәлки сине Аллаһ Тәгаләсе бар әле милләтеңә хезмәт итеп, бәлки генә шул юнәлешкә дә җибәрүдер. Безнең юбиляр Ракайл әфәнде хезмәт итә белә. Без һәр вакытта да милләт турында әйткәндә, буыннан буынга күчерү турында зур горурлык итәбез. Тукайыбыз, Җәлилебез, Аркадыбыз дип. Әгәр дә инде үз вакытында шигырьгә моң салып, аны җырга әйләнсә, илһамнарыбыз, әфияләребез бөтен дөньяда сөеп яшәргән татарларга аны җыр аша җиткерә. Менә шулай итеп, татар милләте һәрбер кешедән ләззәт ала. Үзенең милләте белән горурлана. Башкалабыз Татарстанга, Казанга, мәркәзебез җәлеп ителә, монда килә. Шулай итеп, менә милләтне саклап без алга барабыз. Беләсезме, җәмәгать, менә яңа гына безнең җитәкчебез Фәрит Кайлыш тәбрикләр җиткергән вакытта бик матур сүзләр әйтте. Менә без татар балалары булып, мәркәзебез Казанда татар халкы өчен булган иң зур бинага килеп, Достыбызның юбилей вакытында Дәүләт Советы рәисе чыгып шундый матур сүзләр әйтеп бүләкләрен биргәндә, безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов указы нигезендә Татарстан дәүләте күләмендә иң зур бүләкләрен берсен тапшыру. Субханалла, безнең беренче президентыбыз Медеу Шәрифовичның шундый йөрәгеннән чыккан сүзләрне җиткерү, бәлки шушыда инде бәхеттер, бәядәдер. Иртәгә эшләргә, яшәргә өчен бәлки бу аванс дип әйтеп булмый, юнәлештәдер. Без беләбез, Ракайл әфәнде, аңлыйбыз, һәр вакытта да бергә, бердәм. Менә бу бөтен әйткән сүзләр вакытында аның дәрәҗәләре нигезендә тагын бер аның дәрәҗәсен җиткерәсем килә. Ул инде Язучылар союзы бердәмлегендә эшли башлагачтан, ул хәзер безнең Бөтенья татар конгрессында милли шура әгъзасы. Һәр вакытта да, утырган вакытта үз сүзен әйтә белә, җиткерә белә, тыңлый белә. Менә инде 1 елдан артык кулга кул төшеп, бик рәхәтләнеп эшлибез. Татарстан кысаларында дибезме, бүтән өлкәләргә барабыз дибезме. Былтыр Бөек Тукайыбызның туган көнендә президентыбыз бурыч куйды. Өлкәләргә йөрегез, халык белән очрашыгыз, җиткерегез безнең мәдәниятне, белсеннәр дип, аңласыннар дип. Менә субханалла, үзебезнең президентымның хәйфәтегесе белән рәхәтләнеп эшлибез, йөрибез. Шуңа күрә, Ракайл әфәнде, сезгә барысы барышында бик зур рәхмәт. Аллаһ насыйп итсен үзегезгә, гаиләгездә, балаларыгызга, якыннарыгызда һәр вакытта да исән-имин булып, сау-сәт белән булып, горурланып, татарлык булганга, татар булганга, шулай алга да озак еллар инде хезмәт итәргә дә язсын. Шул ук вакытта Бөтен дөнья татар конгрессы 3 ай инде Ракайл әфәнденең чакырып туган көнен безнең бинада үткәрүче чиратта басып тора. Шуңа күрә менә бу икенче караганда әйтелә, сезне һәр вакытта да көтеп алалар. Сезгә һәр вакытта да укыйлар, тыңлыйлар, рәхмәтне җиткерәләр. Шуңа күрә бу бәйрәмнәр бәләкәй генә тынычлангачтан сез килерсез, рәхәтләнеп сөйләшербез, утырырбыз, чәй эчербез. Менә чәй эчәбез дигәндә Фәрит Кайлыш шундый матур сезгә хезмәт бүләк итте. Бура, авыл яклары. Без авыл балалары һәр вакытта да кайтып, иң беренче шулай утырып, карап, рәхәтләнеп, туган якның ләззәтен алабыз. Ләкин җәмәгать монда нәрсәдер җитмәй. Чыгарыгызлар самавырына. Мин сезне белә дип торам, сез күргәнсез икән. Ләкин куйгызлар, бу безнең күчтәнеш булыр сезгә. Шул вакытта татар халкында без ир-егетләр буларак һәр вакытта да иң беренче үзебезнең әтиәнибезгә зур рәхмәтне белдерәбез. Инде тормыш корып, ирләр булып яши башлагачтан үзебезнең һәр вакытта да рәхмәтебезне җиткерәбез хәләл җифтебезгә.
Чөнки ирне ириткән ул хатын гына. Шуңа күрә менә сезнең залда хәләл җиттегез бирә. Әгәр дә рөхсәт итсәгез, мин чәчәк бүләк итер идем. Эшләреңне булган каравастан артык кышка булды. Знаю ваши стихи, поэмы, рассказы, повести, переводы и неизменно радуюсь художественной силе и таланту. Желаю вам крепкого здоровья и очень надеюсь на настоящую и долгосрочную дружбу Писательской ассоциации и Союза писателей Татарстана. До новых встреч, здоровья, радости и, главное, литературных побед. Рәхәт Зәйнулланың остазларынан берсе күренекле шагыйребез Илдар Юзиев булай дип язып калдырган иде. Сөйгән ярым минем хәзер икәү. Берсе лира, берсе драма. Аллаһка шөкер, Рәхәт әфәнденең инде драма белән мәхәббәте күптәннән, дуслыгы инде күптәннән бара. Шулай ул татар театр тарихында бик яхшы белә. Драматургиядә Рәхәт абый киң җәмәгатьчелеккә Саташкан сандугач исемле драмасы белән таныла. Zamanında onun piyeslarına büyük rejissörümüz Marcel Ağa Salimjanov özü ihtibar edi. Hem 2001 yılda Kamal Teatrı sahnesinde Sataşkan sandugaçını sahneleştirdi. Spektakl tamaşaçılarının мәхәббәтен казана, onu әле дә яратып искә алалар. 2011 елны Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Рәхәт әфәнденең иҗатына кабат мөрәҗәгать итә. Һәм мөселман дөньясында хатын-кызлардан беренче казый Мөхлисә Убый турында Үлеп яраты исемле драмасын сәхнәгә куя. Әлеге әсәр безнең сәхнәдә 7 сезон буена зур уңыш белән барды. Ә хәзер хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезгә әлеге спектакльдән бер өзек карап китәргә тәкъдим итәбез. Sinde şiver üzüne, minde
Башта өзіңе қойдып жығыларға керек еді. Kaptan Camal kızlar, Bakırisa bu ve sizden kiminiz bula? Al bana bir kimden tügül. Uyap tügül mü? Gражданка Нигматуллина. Yok. Yani sizni tapqaş bilgan Muxlisa bu esa o'z tarbiyasini olgan o'z qiziday qarab o'stirgan o'qigan. Meni menim olarda xizmatchi bo'lgan. Men chiqishim bilan bir litar. Men kun sayin o'zimizda bizni maqtab qo'yaman. Siyla yo'qqa ketadi. Muxlisa bu bilan meni 1923-yildan voz kechdi. Ular mutabik Arabistonlar bilan meni hozir bir narsalar aylanib bitdi. Yani ko'pdan duguningizga sama hamanda aminimizda suavi. Kushtanlar jibargansiz. Solma, yarma, urma, chitlaviga. Ha? Muxlisa bu bilan voz kechishim turunda degani Allohsizlar gazetida chiqdi. Oktabrdan oldida siz to'g'ri g'izallikda nima bitadi? Siz o bildirmani ko'z bu yarishingni chiqarasiz. Muxlisa bu bilan bir qachondan tanishmagansiz demaksiz. Ana bilan millatchi kontrrevolyutsion yashirini ishmada qilmasin. Agar bizning san'atlarga qo'ymasak, bolalarimizni aniqlarimizni bundan ko'rmassiz. Yuragingizni-da sizdan bir yaratasizdir, ha? Bu yillar satidan boshqa 17 yoshda kuyovga yoshib chiqqan. Ha? Yerimni bitinda men 31-yildan beri ko'rganim yo'q shu. Yo'q. Qaysi bu? Ashula toqor yillari paylasin hozir. Qabrda shu edi u, qabrda. Hanım yanına aşıqmısındır? Yo'q. Junni mayit bo'lgan shay. Junsiz kishi bo'luvini yaxshiroq, ha? Bundan qutulur için senin birgina yo'ling bor. Ya. Yani yingni o'gitla. G'ayiblar qog'ozlarga qo'l qo'ysa. Agarda sizni butun nasabingiz bilan qaror etilgan tilamaykan, u qo'yar. Shuni anlatirsin. G'aybi bormasin ona. Yangi turmush tuzganda mulla qizi bo'lu g'ayib tug'ilma, ha? Har kimdan g'ayib bo'lar. O'zini qarorning yozmishingda qanitilgan. O'zing turunda o'ylar. İptaş начальник. Benim bir tane şeyle hazır ko'rganim yo'q. Benim ana hozirda ko'rasim kelib turmay. Qo'ytarib qana jibargisiz meni İptaş начальник. Terma qo'ytarib qana jibargisiz edi meni. Ey yarat. Uzatmasamızda bulan. Men poyezd yanına o'tirib qo'ydim İptaş начальник. Demak, mening taqdimlardan bosh tortasiz. Siz butunday xiyolli kishi ekansiz. Siz mening mana men narsa ishlagan. Men kolxoz İptaş начальник. Hayya! Akhavanlar! Ana bu xatni menga keltirgan. От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. А ты настоящий поэт, который вписал уже свое имя в историю российской многонациональной поэзии, в историю татарской поэзии. Я желаю тебе вдохновения и гармонии, здоровья и многих разнообразных радостей. Я желаю тебе новых открытий в себе и в поэтическом творчестве. Я желаю тебе новых дорог и всяческого благополучия и тебе, и твоей замечательной семье. Живи красиво, долго и талантливо. И Сербу Тустов.
Dostlar, beyramımız bilen. Çiğleyuk daray dara Kapıkalara karşı jildire Bugüler şaykara Şekur parak Ulunda karşı Patlarına kaldı para Gözü tarlaşı Şekur parak Ulunda karşı Patlarına kaldı para Gözü tarlaşı Sesini canlı günler yapaman Karaktıra Kıraklara güzgü aşık Ciller sızıra Şekur parak Ulunda karşı Patlarına kaldı para Gözü tarlaşı Şekur parak Ulunda karşı Patlarına kaldı para Gözü tarlaşı Dağlarıyla kefir şaları yerine bana Dağlarda yürüyor aşık Şekur'un cana Şekur parak Ulunda karşı Patlarına kaldı para Gözü tarlaşı Şekur parak Ulunda karşı Patlarına kaldı para Gözü tarlaşı Şekur parak Ulunda karşı Patlarına kaldı para Gözü tarlaşı Patlarına kaldı para Gözü tarlaşı Kadirli tamашашылар, әлегіне bu жырны, Şekur Karak жырын, Irkayıl Zaydullah sözlerine marhum kompozitörümüz Gamız Sayful'un icad etti. Men özüm ötingen edim bu jırgın yazılığına indi bir 20 yıllar var emin. Şekur Karak'ны bilmegen tutar әлі de yoktur endi. Bu bizden yarattığımız Süti degen, bizim yakta Süti diler endi, avulda şunda dan kazangan kişi. Sibirlerge esirelip. Karak degen sözge alt karak olgan endi. Bunda bir seyircilerge gerek midir? Çünkü hazır anın karaklığı endi, bugünkü zamanda işte sabayının oyunçuk bilen oynap oturganı gibi. Mene men bu jırını yazdım. Çünkü Şekur Karak ol Memeli yağından abinin abzısı tuğanlık hisler uyanık gitti de hazır indi Kaymış rayonunda, Sütli Kaymış rayonuna kire Şekur Rahimov, mene şu halkka belgileydi o Şekur Karak. İsimindeki at çavuşları da öyle. Helsinki'le degan haber Qozonda bir tez taraldı. Otna sayır uzatırgan mitinglarda bu vizit qatorida türlü farazlar beyan etildi, daloylar takrarlandı. Helsinga işittiresi kelip qışqırulan Kup maratırının tavuşu barlığı bitti. Ak yavlukların jeyip beylegen tatar karşıkları bir şit gerek jıyılıp fikir alıştılar.
Ресейден айрылмағыз деп үгіттәрге келе екен. Ол Ельцин дегендер. Яшіреклер йодырықтарын түйнеп, азатлық деп ұшқырды. Міне біраздан Ельциннің язушылар білән ұшырашырға келесі де белгілі болды. Күн дәуамында Әмирхан Еникиден алып, Зиннур Хұснияға қадар барыбызда Ельцин білән нешік сөйлешірге, нинди сұраулар беруге деп фикір алыша башлады. Міне нихаят Ельцин келесі күнде келіп жетті. Жәйгі күн, іссі күндер көп болды бұл жайды. Шул іссілік кеш пашулан, әлі Батуллаға еріпті. Біз 4-5 ахири шәшілерімізді бүтіндей қырғырып ташлаған едік. Шебен құнса ояғы өлі тайып беғылырлық. Ей, дүния рахат. Колонка мазар көрген сайын қызған башларымызына шарылап апқан су астына қоямыз. Менерше уақытына бір юлы баш келісіне қоғыла, аның рахатлығы аяқ бармақтарына қадар жүйтейін. Бабайлар юққа ғына тақыр баш білән жүрмәген екен. Іссі болса да, қозан халық білән тулы. Міне ұтызлап кіші ешіл байрақтарын бұлғый язушылар Союзы бинасына таба мініп кетті. Офицерлар ерді қаршында 4-5 жуан маржа басып тұра. Біз де әлсіреп язушылар ердіна таба бұрылдық. Андай халық шақты жиылған, темір рәшәткәләрі бүгіп сырлап, шешетләп ішленген құймаға ойлы байрақтар білән түрлі шиғырлар қышқарып тұра. Бұлары барысы да орысша язылған. Ельцин біздің халімізді тәмәм оңлап кетсін дегенлердір енді. Язушылар ердінің парад ишігі тиресінде халық қойнаша. Шуңа көремі бүкін меңа тағында тантаналырақ қылып көрінді. Шүнки бұл ишік бик көрінікті күндердегін ашыла. Башқа вақыттаны имен таяқ білен іштен биклеп қоялы. Бусағаға вақтор Жихан апа басқан. Қашлар жиырылған, көздер шәншіп қарай. Қияфет келер. Оны яқын бармалы түгіл. Ол ілгері текшіру изоляторында передачалар қабыл етуші болып ішлеген емір. Йұрт іші тұзғыған қырмызға ясына қшайды. Қалам әқілілер, секреттар қызлар, журналистлар, нең атанышыма тақ әлі кімдер қайалыр қашыға, қабалана, қунақ күткендегіне туалтырған мен дейдір ағызығы башланған еді. Сағат 4 тұлғанда парад ишігі тиресінде құт-тұш-құш қауға құлыпты. Язушылар Союзы қызметкері Мансур Шиғаповтың ярсулы дауышынан стенадағы портретлар дәрілді. Оқ шарқыйлар. Қайда ол? Қая кеткен ол оңғыра? Деп үкірі Шиғапов. Суда тұншығам дегендеріне солымға явышқандай Шиғапов менің изуімнен электірді. 6-7 ел тұтқынлыққа ялайтып қайтқандан соң, нығып алған құллары кілешшедей қысылған, көзлер арбитыдан ышқынып, ұрқайыл, қояуыл нәғләт. Кем? Ельцин ме деп оптырады. Жихан қойда, Жихан. Мәселе ашықтана. Жихан қаршыққа парад ишігі түбінде сағат 4-ке қадар тұрға қошқандар. Міне сағат 4 толғаш имен таяқты тығып, юзағын биклеп қойды кетіп те барды. Міне Ельцин келерге дейш, парад ишігі бикле. Мен Шиғаповқа қызғанып қарайым. Тұғы кірістіңді не бош? Маңды проколны. Ғафу етмейді. Жихан қаршыққан нәрсі. Ол Сталин заманасы кішісі. Түгеллікке үйренген. 4-ке қадар дегендер, нәп бұтта парад ишігін биклеп қалған. Ельциннің соңға қалуынданың не іші бар? Ішке 2 минутқа соңға қалғанға да 10 ел қалымаға әлеккен шақтары бек яқшы қадырлы. Нихаят Жихан қаршықны іздеп таптылар. Шиғапов тормызынан шықынған трактор кебек,
Қой айдырыйсың сен, шәшім ауырттым, инфаркт. Жихан Қоршықны мыңды преступлениені алырлық түгел. Ол қозан артынан бүттін ұрыс патшасының рәхатын татыған ялттан қышқырма кәкірі танау. Дәрса үйсен келеді бәдіріп кабармай тұрайын міне. Келесі кіші келер шайтаным адалатмас. Әмі ұйыққа бұршылғанда. Дағын ұйарт сағат өте, елсін көрінмей. Әмміне ол нихаят күтіп алынған мезгіл. Құлақтарını тұндырып, қол шаба баштадылар. Сұқтарулы тауышлар ешітілді. Бір мәлден зал аяқ ұра басты. Абар тек алдағы 2-3 рәткіне орындарына қалдырмады. Елсін кескен қаракеттер білен сәхнеге таба өте. Аның артынан Шаймиев, Сабиров, біздің лидер Мұхаммадиев атлы. Партия рискомының бірінші секретары Идиятуллин ғана ишік түбінде басып қала. Президиумда да орындық қоймағандар, залда да орын беруші жоқ. Бас заманала. Сіздің қолы бегірек қислі. Дейелсін сахнаға өтуі. Шақ костюм жеңімні умырып пішірмәділер. Зал күліп жібәрі. Барысы да еркен сұлы шағалар. Міне бет ол, елсін дегенлері. Нинди қоды, өз кіші. Мұхаммадиев кіріш сөз еткен орада мен елсіннен көзімді алмайым. Аның қорашы біздің тоқыр башылардан, түгелек шырайлардан сұлып түшеді, сәхне қырындау отырған Батулланың қырдырылған башына көше. Yüzünde seyirsin, şalınlar şalını bala. Omınday vaqtda orus kişisinin nerse oylağanın şamalı deyim tügel. Ben özümnün yazmışılık nefisimni qanağatlendirip oturgan orada Yelsin bey mavығып Қытай турында söyleydi. Қытай. Зал тыныштызлана başladı. Қызу қанды Байрамова төзеп отыра алмады. Біз мұнда Қытай турында тыңларға келмедік. Біздің өз проблемаларымыздан ойыннан ашқан. Мына шуларға жақынырақ келсеңіз дейсіз. Рәссәй лидерінің yüzі бұрылаттай қызарып шықты. Өзінде дәхшәтті шоққылар қоғынып түсінді. Ирінлері тағы да сузайды. Көрініп тұра, сөзінден бүлдіргенге үйренмеген еді бұл. Эмоцияларға берілмеген тәшілер, тынышлап, конструктив сөйләші. Мен енді бірнеше күн Татарияда, әлбәтті тәйсірлер көп. Мұнда келгенше мен Татарияның культурасы біле танышып шықтым. Мына жазушылар ұйышмасы итмәгеніне ол 1934 жылда біріншілерден болып түзілмеген. Елде ең зор ұйышмалардан санала. Сізнің культура дүнияда танылды. Һәм хөрмәт қазанды. Зал тағын күрлетіп қол жауып жіберді. Әр ишарәні де Мәскәуге қарап ясарға көнеккен Қазан түрелерінің әдәбият сәнғатқа мөнәсәбәттә толғаны құрайды. Сталин вақытында жіп болғанды білмейді. Аның бізге түнне білен Қазанға обком секретарына шылтырату оғына белгілі. Ол шақта түрә түннер бойы бүлмәсінде йоқын сұрап отырға мәжбүр болған. Чөнки Сталин түнне йоқламай. Бір сағат 3-лер тирәсінде обком секретарының телефоны шылтырый. Алло, это Сталин говорит. С кем я говорю? Как фамилия? Мына шуннан соң секретарның қайын аңлағыз енді. Тез буынлары мәңгі тұттамас кебек дірілдей. Штанты жүгіш. Не помню, товарищ Сталин. Уркулан с фамилиясын ұнытқан. Вы считали Роман Баширова честь? Нет, товарищ Сталин, не успел, но обязательно. Жаль. Ну что ж, мы хотим ему присудить сталинскую премию. Телефоннан қысқа гудок бар ішті. Мына жыннасын Башировны ғана көрген. Туқайның да кім екенін онық қана білмеген секретарның татар әдәбиятына мөнәсәбәті неше өзгергенін көз алдына келтіріңіз.
Батулла дәвам итте. Біз бүгін бейік рәссамыбыз Бақый аға Урманшыны жер қойынына тапшырдық. 1 минут тынлық білән аның истәлігін ят етек. Урманшының исемен Елсин бірінші тапқыр шундай шықты. Бұлардың рәссамдары да бар екен деп ойлап қойғандырады. Біздің ілекке бірінші секретар 19-ші парк конференцияда сізді сөгіп шығыш жасаған еді, деп сөзін давам етті Батулла. Ләкин татар халқының бұл сөздерге қатташы жоқ. Біз сізді құрмет етеміз. Сізді қазіргі жетекшілеріңізге бек ышанып өтмеңіз, олар сізді тілесе қайшан балдарға мүмкін. Батулла наив. Мәскәуіне алдап бұламын. Әлбәтте сұрауларының да, шығышларында көбісі Татарстанның суверенитеті тирәсінде әйләнді. Һәм менә шул вакытта Ельцин үзенең атаклы җөмләсен әйтте. Возьмите столько суверенитета, сколько можете проглотить. Тагын берләнеп кул чапты. Очрашу шулай тәмамланды. Сүз вакырында Мөхәммәдиев Ельцинга рәхмәтен белдерде. Һәм очрашу истәлек итеп Шихапов Баумындагы бүләкләр кибетеннән 35 тәңкәгә алынган татар түбәтәен Рәсәй лидерының башына чаптап та куйды. Ләкин соңрак Ельцин бу сүзләр өчен үкенүен дә белдерде. Күрәсең, баштарак буларның ашказаннары кечкенә. Суверенитет кадәр суверенитетны татарлар йота алмас дип уйлагандар. Түбәтәй кайда икән? Югалмады микән? Әллә аны киләчәктә Казан бүреге, Банамак шапкасы кебек затлы музейларга куярлармы? Халык төрлечә уйлый. Казан бүреген кире бирмәделәр. Хәт бу түбәтәйне кире кайтарырга иде. Ялгыш кидерткәнбез без аны Ельцинның башына дип уйлаучылар да бар. Хәтта Салиев фамилиялы бер карт Мәскәүгә телеграмма да суккан икән. Ельцин, түбәтәйне кире җибәр. Син аңа лайык түгел. Менә үләр димәйин син аны. Син җибәрелгән әйбернең кире Казанга әйләнеп кайтканын кемнең кайчан күргәне бар? Тарихи вакыйга була. Лондон шәһәрендә төрле жанрларда иҗат итүче бардын диалагы язучыларны берләштергән, аларны саклаган, яклаган цензурга каршы булган пен-клуб оешмасына нигез салына. Әлеге абруйлы оешма 1996 елда Татар пен-клубын рәсми рәвештә таный һәм үз составына кабул итә. Күз алдыгызга китерәсезме, кадерле дуслар? Безнең Татар пен-клубы 140 ил белән хезмәттәшлек итә. Һәм бу эшчәнлектә Рукаи абыйның да өлеше әйтеп бетергесез зур. Ул әлеге оешманың беренче көннәреннән башлап аның иң актив әгъзасы. Һәм бүген дә юбилейны котлап безгә видео килеп иреште. Рәхим итеп экранга Мәскәү пен-клубыннан котлау. Нашего друга Аркаила Зайдуллу с юбилеем. Замечательный татарский писатель, чьи сборники стихов и поэм, рассказов, исторических повестей, пьес, детской прозы, публицистика. Все это известно и популярно далеко за пределами Татарстана. Переведено на английский, русский, турецкий, узбекский и другие языки. И ему недавно исполнилось 60 лет. Во что поверить невозможно, потому что он всегда бодр, молод, энергичен, весел и умен. В прошлом году стал председателем писателей Республики Татарстан. А еще я к этой грозди титулов добавил бы, что он очень хороший человек. И для меня это главное. То есть Аркаил Зайдулла живет полнокровной и насыщенной творческой жизнью. Он настоящий, крупный во всех смыслах этого слова писатель. Надеюсь, он это не рассердится на меня за эту легкую шутку такую, что ли. Хотя в каждой шутке есть доля правды, а здесь и правда, и шутка одновременно.
И это не мешает его насыщенной общественной деятельности во благо Родины, которая, как мать, дается человеку, извините, только один раз. Счастья, радости и удачи вам, дорогой коллега. Чем мы еще увидим небо в алмазах, как завещали нам Антон Чехов и Габдулла Тукай.